but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tie me to someone who will love me. Yeah, wait, I think I'll last a bit longer. Find another reason to breathe this. Tower merah putih yang ada di. Oke, bagaimana keseruannya? Ikutin saya. Kita bakalan naik. Nah, lanjut. Kita baru lantai pertama. Liko, jangan naik. Tinggi nih terus, tinggi apa planet? Jadi kalau kawan-kawan yang takut dengan jadi kalau takut ketinggian, dia juga nggak takut ketinggian. Tapi viewersnya nih coba kita tengok ke atas. Silakan nih. Nah, jadi kawan-kawan yang kepingin kalau takut, ini kota menara merah putih. Buat kalian yang belum ke Sabang, ini kota Sabang kan, keren kan sebenarnya. Belum, cing 15.000 per orang, ayo, oke. Nah, kalau di sini belum ada tempat pengamannya, jadi harus ada menara Eiffel ada di. Ya ada menara, namanya Menara Paris lah.